Assalamualaikum dostlar, YouTube kanalının көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга салам достор. Ноқат ат базарындагы реалды болуп аткан бааларды, тайларды, кулундарды сиздерге тартып өтөйүн. Туугандар, мына жерде базар кызытат, баа болот, кайсы баа болот билебиз. Сиздер биздин каналдан алыстабай класс басып каналга катталып коюңуздар. Пони баа болот. Канча болот деген, 104 миллион дейсиз. Экөө пони. Ага, пони баа болот деген. 104 миллион чекти. Кайда турат экен? Оттор. Ортодо отурабы? Келиңиз. Ya boyçu sene böyle televizyondan mı beni görüp tutuyor? Oy, tartmaç. 104 mиллион чекти. Yalnız tanı oldu. Poни. Bolmasa da kökürene çalacak. Gelir ben. Ага, тартпадайбыз. Ага. Сиздер көрүп туруңуздар. Берик aka, берик. Qaysi bo'ldi ate? Var da. 105 milyon. Kurtar. Ayakta duracağım. Ага, 45 миллион даваттыр. Каякта экен бу тайлар? Bişke ana. Мына бишекпи? Мына каяк? Бишкек. Була бишек. Жаш кандай? 1,5 же, 1 жашарбы? 7 aylık 8 aylık. 7 айлык 8 айлык. 5 миллион даваттыр. Bişke. Navı koyamiz. Канча саттыңыз эке? 128 миңге кетти үчөө. Тайлар канчада атасыз эке? 55'te. 55 миңнен. Эркек тайлары булар? Erkek taylar Bişkek. Бишекси экен бул. 55 миңнен алып экен. Базар канча берди эке? Pazar 40 böyle. 40 миң берди. 40 миң берди. Канчага кетти ошол? 155'ke. 155 миңге кетти булар. Ha? Канчага кетти экен ошо? 24. Кайсынысы? 124. Kaçka? 124 mu? 24. 24 mu? İnşallah. Satılıp tutulanlar. Valla kırmızı. 24 mü geldi buna gel. Erkek. Hocaka. Hocaka. Kaçada otasın sen bunu? 50 ming dot. Erkek mi? Erkek. Sizce? 55 ming dot buna gel. Kaça aldınız aka şunu? 40 ming aldı. 40 ming aldı. Erkek mi? Erkek. 40 ming aldı tuttuğanlar. Gel. En çıkılatken. Bundan tartıp oğun. Bundan ekalıyam tartıp oğun. Oldu. Kaçadan da otasın aka? No. Kaçada otasın mı? 28 kim vardı o? 28 mi kim var? Erkek mi bunları? Yok biri kımbatı. Kaça ketdi aka şu? Satılabı? 35 mi kim var? Tuğanlar sizlerge şaşpa ko'rsatib berdim taylardı. Qanchada otasiz aka? 28 mi? Erkek mi bu? Erkek. Jo'q, siz otgan jo'q. Siz qanchada otasiz aka? Sen azını ayting aka, sen azını. Bak eşekleri daha çıkıptır. Keşke cevapladın mı? Ya bu eşek qanchada otasiz aka? Tatmayla boşu. Ya tortmayın siz aka. Siz tortmayın aka. Eşek 10.000 kamı var. 10 ming. Urg'ochi bu? Erkek. Erkek. 10 ming so'm bo'lyapti bunaga. Çıktı kız. 10 ming so'm. Sen qanchada otasın hali eshaklarni? Siz qanchada otasiz aka? Eshak.
Eşeklerin 10 milyon adamına koyduk mu? 10 mingde ota godigi mi? Buna godigi okşayt ha, buna ene bol ha. 10 mingde ot buna gel. Eşekler pulga kaptır ha, şöyle ha. Eşeklerin ben Sen kaçanda otasın eşek? 6 mingde ot buna gel. Toylar kançadan otası? 35 mi? Erkek mi var? Erkek mi? Kaça satıldı gel şimdi? 25 yarım. Kança berip koydunuz aka şu? Kança berişti aka? 25. 25 mi? Erkek daha yakın. Baylar aktır işte. Degan, buna ot boğa oldu. Kança oldu ekan bilemedi hozir. Kança oldu ekan şu ot? 150 mi beripti? 102 ming. Ha, 102 mingga. 102 mingga sotildi. To'g'rilar. Erkek toy ekan ha? Erkek toy ekan. 102 mingga. Jashi poltarashga o'xshaydi ha? Yo'q, 2 yoshlik. 2 yoshlik. Bak 2 yaş. Jozga 2 yashar ekan. Hurmatli YouTube ko'ruvchilar, sizlar bilan Do'stov kanali bo'ldi. Qurbonlar, ozmoz kamchiliklar ketgan bo'lsa, kechirim so'raymiz. Sizlar bizning kanalda jonli bo'lgan bo'lsangizlar, подписаться knopkasini bosib, kanalga qattiq qo'yingizlar.